Dobar dan. Danas ćemo predstaviti legendarni zvučnik iz JBL-a Control One. Ovaj zvučnik dolazi u dve boje, crnoj i silver, odnosno sivoj boji. Kada otvorite kutiju, prvo na šta nailazite su nosači koji se slažu sa bojom zvučnika. Imate ih 2 komada, kao i sajlice koje služe kao osigurači za same nosače i alat za pričvršćivanje zvučnika. Onda imamo 2 zvučnika. S obzirom da je JBL zidni zvučnik, tako da možete da ga držite i horizontalno i vertikalno. U slučaju kada ga držite horizontalno, možete da mu okrenete znak tako da se uklapa u ambijent. Naravno, nosači kada se montiraju, oni se i ne vide skoro. Ovaj legendarni zvučnik možete poručiti direktno sa našeg sajta. Hvala na pažnji.